Pozdrav svima ljudi, danas ćemo snimati 3 stvari koje radim kada nestane struja. Baš je sada trebala nestati struja, ali nema veze, jer mi krećemo. Idemo. Prva stvar, čekam, ne, molim se, čekam, molim se stvar. Molim te, Bože, molim te da dođe struja. Molim te. To! Da. Onda čekam. Kad će više to struja? Kad će više to struja? To! Ne još. Treća stvar, i to posljednja, spavam. Došla je struja! To došla struja. I eto kako, to je bilo 3 stvari koje radim kada nestane struja. I pozdrav! Vidimo se u sljedećem klipu.